Ang buhang bertami beri karitu mandi diterong na pulong niri malakat hamaya. Niri buhang maperong na pulong manang kapipi arkama kama maka papalaki na pulong laluri na hawag. Amin. Ang buhang bertami beri karitu na pulong na perong na laluri yana ruku na pieku atau na parakang weleng la urat kolohi kauduhau dalam hiwal dalam hambur pate na papatanan na weleng lan dalam hakambul tambu wawana dang baywang pemalang ni am na lupa na amanuta nama parakang day na pangalan yakang garay na papayaman na panjang na praimi Allah langia pahangaji nama andara. Ang buhang bertami miriyehu karito. Bona ba na tao na buhang na ang nakataw palaki yan na mapiyapo laluri na. Rehanang yan yaka lalo padang nanyayikin din na parakang na tao na parakang. Ia batun na tao na yang kapangian na uwan na papia kundungan na tao hawiyan. Ang buhang bertami miriyehu karito. Roko na laawang dia na sorga bawah. Na tao hanggang na niya na ambo na papiling do makaramay. Nakawanga na rupo parukang do mapia ko kaniya lalaawang. Aping hawiyang rupo na papia ko wiyaling lay alam. Napulong na pambaca na lalu iyan na paninay na rupo pia ko na pawang dumat atau nama malundo. Kalikin na hintanu karena do nyuda nama badak piaku do mangalan na naluri malundo. Deni mo apa palaku da do makangalan na nana. Idi aya pada parhaya lemiriyehu nama badak ain jang dapat anjala. Na tao na manjala, nilapia ko patama, pangalan niya na luri malunod mo. Buwandapan na, napausahan na tao, deningo, lino. Ya ba tinanong, ya kaiala na mamadapat, kaya ko yung na tao, pangalan niya na luri malunod mo. Deningo ahat tao na maimbak ko yan. Ang buhang bertami miriyehu karito. Luri la awang yang ganin. Pawuko lang pamunong buwandaban na tao na maparhay. Tao na maparhay hanggang miriyehu. Nyuta, ndataparukang apa. Dumakatapia ko pangalan niya na luri malunod. Di ala wiki nama papia ko na nyuta tao naman bata parhaya lay miriyo yana anamon na ala na ira mahamon. Amin. Malakat amin. Miri dalangin mo pumalang. Bona mo kamanima tau la pintana. Buwang gama. Lur palupa. Ano maparakang alat nila pangalan niya. At napanamo niya imangalan niya. Mata ka makanan din niya laluri na kodo-kodo. Amin. Ang umpuhang ko, kung bumaruang ba niya, like ya, subscribe ang pa-irin niya.
Kami dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.